Dah kemensiam jong gejing ngolem iki para beliau bakin yo eka hok jongki. Hadian bagi letresitam bat pendep eka kamram kabala bensyat haki. Hakini katayo ka Khasi Hills Autonomous District Council kala tuklar halor ka jingbam pat yo bainong kinong teri asya hakel lengkisnong. La ban kedau hang ne bakinong teri asya ru kidei ki wei ni kinong yakun ki ba khmat persya eka kelam COVID-19. Haka Katsan Terik mentau benai jeliau Arhajar Arpuwei, Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Titas Starwell Khan, rengkat kejeng senran lang ki katokani ki Executive Member, kilalet yakendo yu Menteri Rangba ka Jela Conrad Kongkal Sangma. Ban kerpan u bag sarkar kadai ban perkat lem kinong teri asya, ki badai ki sipai ki bah khamat hakane kapor bayakun yaka kelam COVID-19. Kam tam kisnong kitau ki badan kam sekendong. Ka Khasi Hills Autonomous District Council hagan negasni kala kerpat eka sarkar bahkan pelatno eka bainong jokinong teri asya. Namar bon naki kimpat yo eka bainong ka bakila teri la bon benai. Dalor kania hagan kejing kendo yau Menteri Rangba uba Titas Starwell Khan ulai keren ru badu Conrad Kongkal Sangma. Halor kejing jeng kipat ba hakapor ba penteri kam ya kejing khangdam. Haka ba ula kentu ke sarkar banwat kilat kelenti kumno ban ajeng rap kipat ba kam tam gitu ki basuim tang da kababelas ni. Ila Shimegara, ba nakaliang jom government kan hak iban pelaj itu bisa segitu sekonsel dan ban implement pat eka nama ketu ke skim jadi tang na kebentaban ai umbam undi haki snong kita kemudian haki tu snong ki mempat don ke umbam undi ngin ai umbam undi ban penpoiru ya ke haduk ki tengkong yang kriu ke balong kejuk ke mission jom bentuk ke JJM mo dia tak ada tambahan ni pisapat lamang nak bentaka dicekusel dia rei kenang bandum dan kenu ka duplikasi lani ketemu meningin dia penteri ke juk senong ke government kan penteri ke PHI kan penteri ke district council kan penteri kenang bakam kan long ke bayat dia renti kenang mengindang yo syuk ya ke second instrument tingin sadon ke jing kendu hak apa ini perkat lang kumnu ban raya ki senong kata kadi kecing decision ke bangsa action mentasi. Dah kalian ke songaru ngala ai kini kecing tho kumu CM hak bede ber ka jing jong ki Asia ki jongi kum mangalai haki lat pathai kubur ba kaladon kecing pending na kalian ke jongki ke bagi de banyo te ngala yo kecing shine no ship star bat nganget bau ship star un sakhat iki ban pensyai iki bat nak kalian kecung uru long bah hoi ngimdei ban le ben yang betai joki di ban taulat bah ya government bahkan nak kalian ke government ban rap iki namar ngana kalian kecung ngapan pau bah namar bagi deki nong tre ki bah khmat du ki frontline workers ki batre ha ki snong ban let nak kui kayeng habadan ki positive case di maki ki balik bud dien di maki ki balik kili di maki ki balik pesutu tena takadau ngaso bah kum ka sarkar ni ban sim ke jing ke nak bentak ini ki Asia jungi